Ekziston hapësirë për të menduar për shfuqizimin e qeverisë së Përzhinës, theksoi analisti Petar Arsovski, por theksoi se kjo nuk duhet të bëhet pa vendosjen e kufizimeve të qarta të kompetencave të ministrave dhe të qeverisë në periudhën parazgjedhore. Иако беше можеби изнуден механизам, сепак не е добра порака за државата. Држава на која е потребна таква техничка влада, некако назадува во демократијата и можеби, имајќи предвид дека во последните неколку изборни циклуси немаме такви забелешки, можеби е паметно да се размислува за укинување на тој формат, но тоа би требало да оди паралелно со ограничување на овластувањата на министрите, односно што владата може и не може да прави во очи изборите. Nga ana tjetër, Vladimir Bozhinovski theksoi se qeveria e Përzhinës ishte miratuar me konsensus politik, por se sot partitë opozitare, si nga bloku Maqedonas ashtu edhe nga ai shqiptar, përsëri kërkojnë konsensus, këtë herë për shfuqizimin e saj. Kë нас е проблемот што многу тешко се постигнува консензус, затоа што кој да е влада, кој да е опозиција, едноставно не се оди на критика поради одредени, активности кои што може би штетат и на државата и на општеството така натаму, него се оди кон критика само заради тоа што едните се власт, другите се опозиција. Критика заради критика. Во таков амбиент вие не можете, многу тешко се постигнува консензус. И за минатата пржинска влада консензусот беше изнуден, затоа што имаше и посредници во тоа време. Bozhinovski shtoi se në vend të një qeverie teknike duhet të mendohet për forcimin e mekanizmave ligjor që do të përcaktojnë saktësisht çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet të bëjnë funksionarët qeveritar në periudhën para dhe gjatë zgjedhjeve.